درود درابات شرپاندی چارو گجدارو کا منائے سا خاموش شرند جاگا نشتیت و شدراو سلامت باتت امروز بہارم باتت گم اگڑتی مگنداتت شرپندہ مرچی میں دیما ایک بطلی مجود کنے کے بطلہ بوشنگو پتا شمیں دیما شیئے پوشدر ہم شمارا بوشنگو بطلے کہ ایال ما درچ کو دارا اجل ما دست پادا نوی بطلے پوشدر چوشن کہ ایال دور و اجل نزدیک دوئیں بطلانی پوشدری قصہ یک وڑا تا چونکہ میں پیسرا گوشت کہ ایال ما درچ کو دارا اجل ما دست پادا و دومی بطل کہ ایال دور و اجل نزدیک مجھود کنا کہ اشیے قصہ شمع دیما بوشن کے بطل پوشدری ماناو بزانت چی شربندہ میرا نفر دیمداد پا شکاریہ کے بیا شکارا رائے شکاریہ نفرا پسو داد منا مرچی مہمان پریں مرچی شکارا گو تو اتک نہ کنا میرا دگے دو شکاری گپ تو شد شکارا شکاریہ وتی مہمان نیم روچا مہمانی کو تن مہمان بیگا شوتن پاوت عید کے صوبہ بزن دومی روچا شکاریہ وتی توپنگو درگندو چاگلو توشک زرتن تو دیمپا کوا عمرہ شکارہ شتگ بلے تہنا اجبر نہ شتگت ای رندی تہنا رہا دگ بود دیم پکوا شکاری منزلہ سر بود اردی کت دمو دتے کت او چھائی گراس تو وارتے جند ہی درات درگین دی کت ایک ہوئے سرا آک ہوئے سرا دیستے خرگوش کی جہلا دیں سراب کنان خرگوش کی جت خرگوش کی کے جت گڑا آئی گپ تو چھتو الاری کت پوستے جنگا لگے تھے تم مغرب بوت پچھ پاگی کت چھتو وارتے شت شان یدیما وتی چھادری پچ کو تو وپ تا صحبت نمازو دز نمازی کت چھاو چلیم میں کتے کوا چھاران ایال دور اجل نزدیک قدرت اداہا چوتی منزلہ پادت ای کوا گوست دومی کوا سرکپگاہت چمی پا سید یا کپتا ایال درچ کو داران سیدہ چارانے وطا وار کنانے سید چران روانے پشتا شکاری ڈوکی شو آزائیں کہ سیدہ ڈوکی بجن اجل دستو پاداں وتی حیالا نہنت چمی پا سیدہ ہن دیما درنگے ادا ہے قدرتا درنگا لگوشت درنگے بنا بزن گورما دوسرو نیم ایک اچھا آپ مان سے سر آپ گورمیا مان بزن آت حلق نہیں شکاری لیٹ وران بیا ہو گورما بے کب تو مرت ایال درچ کو داران اجل دستو پادا نبت چی بت یا ایال دور اجل نزدیک شرمندہ یہ بطل منشا رشید خان کتاب بطل گشتان پشدنو گھنٹہ چزور تک یہ 2010 چابت تک یہ کتاب اور یہ کتاب شنکارن وفا لفظاں کی مجلس تم تدیم طرح دیکھے بطلیا موکل ودیت پاکی آواندے با یارو با اٹھت